thlir tu zong te in zawa in chi bai vek ule vo in hi kum sang ni som ni le panga me ni som ni pariat ni lai ni ani a Pholeng chanchin thari lo ngai thlang u India Meteorological Department Ministry of Art Science in Khochina thlir lok na me ni som ni pakwa le ni som thum hian Mizoram hun sang sanga ruale thli a thok theido na alana wangin mi puite film khur turin an cha khotlang roi tu te po lo in ral ringa ma ni veng chewa mala turin an in ngen Khochin en na sang be chana Pholeng in kan zir chian na atangin vo in me ni som ni pariat hi tun kar chhunga ro atam ni per turangai ni in millimeter somli le pariat asur do ni na langa zirtop ni thleng hian ro ala tamanga millimeter som ni atanga som thum le pasari ani ang me ni som ni le pakwa atanga ni som thum le pakhat thleng hian thli le ro athok thei do ni na langa anat zwal na muna darkar khada kilometer som sari pangala ya chakti pun atle theyang zirtop ni bik hi anat ni ber tura chhut ni in ruapo ala tamdo ni in alang ruale Thlipui ho theilai ani awangin mitin te film khurtlangila chuti rualin Khochin hi thli thot dane boruak lumle vo dana zira danglam thut thei ani awangin Khochin kan tarlan te hi zolnei amusa shil lok na ang diagin athleng dik kher lo thei ti shetel bokila acha ome Burma changa rui hloron lutin min tua mek na kara chanchin lungchhia thlak tak om chhozelin kolasip veng pakhata kaushan me cheshwai tu ne na changin heroine an man hemi chungchang hi social media darin heroine an man sak nei tu hi jela dalu ani thupo tarlan lo ni to a makti tu mitam takkara a oi lo tu po an kat nuk thowa zalen chanchin bu chuan he thil hi atak nge ani thu an website ta an tarlan danin kolasip exercise thok tu te chuan he thil hi atak nge ani thu le an man ta kolasip veng pakhata kaushan me cheshwai tu pakhat hian number 4 atodon ti thuthang a om awangin afapa damdoi ti thin dan heroine hi alei sakani excise department ta thok tu te chuan heroine zuar an chuina atangin henu hian alei ti sha in an bo zuya anvaman don pu in athil lak chan chu alo shil fia ngala athu soi hi adik ngei ti po an sha thu an soi heroine hi afapa hna tlem te ape katum ania tlema tam tham dewa alei lok sakawangin man ato pha ta thung ane heroine an man sak koshana po in mang takhian an fapatan ti in zapo don lovin alei ti na ania adin mun hi akhirin akhongai thlak le Sinodin rui hlo ngai te pawla camping abwa sai meka camper zinga mi kumsom thum le pakhata upa lelsiam kima bongkon chu thia mu ane rui hlo ngai te pawla camping thakhat chung o turarwa man hi meininga atang khan bwa sai ni in mi sang khat chuang lutin be sei aya tamde an lu awangin camping na mun tura anti Sinod Revival Camping Center RCC in Adol Zolova hei wang hian mei ni rukhan YRC Convention Center a mi zathumvel son thla kan ni lalsiam ki ma hi Sinod RCC a omin mei ni sari atangin a omna chin sha ta nilawa bongkon YMA po in mi bo zon na anti chuak to nge ti chuan vo in chon hnudar khatli achan vevel khan RCC ram huam chunga thia mu anita ani ruangla turin bongkon YMA shwai tu te ankala police te atul anga buai pui turin an kalve ngala ti fel ngai te ti felani nuwa an chena pan pui ani ang Excise and Narcotics Department sin sia danin kumsang kha chakwa somrat palia changa kumin meini somni pan hi thleng khan Mizoram rui hlong man swala wanga nun na chan mi sang kha chakwa le pariatan om to a kumin kumsang ni somni panga chung hian mi somni le pakwa in nun na an chan to bok kumina rui hlo man swala wanga nun na chan mi somni pakwa te zinga somni pali hi mi pani in abak mi panga te hi meichia ani thungani nikum chung khan rui hlo man swala wanga nun na chan mi somruk pasari omin hengzinga somnga pariat hi mi pa anni a abak pakwa hi meichia anni Mizoram rui hlo ti thin ten an Thlipui tamber hi number 4 kan ti mai heroine ani a abak nun na chan te hi rui hlo chi sang an ti pol wanga van duai ta ani lom chin chha the china kumsang ni somni pali kha Mizoram rui hlo man swala wanga thi an tamber kumani tugin zin khovar ma deu dar ni le dar thum in Garvel Khan Tripura le Mizoram inrina muna om phuldung sei khobul thaidor tlang pannabul loka Tripura sarkarin forest guest house an sakmek chu tu ti shat lo ten an boma achena sahle phuldung sei branch YMA shwai tu te soidanin bompua khi gelatin ni arina ni a
tuntleng hian atipuak tu shat alani lovani bompo namun hi Tripura police le forest lampuin amunan enfia to a thil thalo thleng a omri lo he forest guest house hi Tripura sarkarin nikuma changa an sakchan to ni in chanrang changa wangin anchol sanria helai mun hiram inchu lai Mizoram le Tripura in anram chung nia an chal ve ve ni in Mizoram atlom ngai po sang sang te chuan an ngai mo hle a tlopo an lo tlo photo nge ane Aizol khopui tuya chom tu tlonglui chu mishing tana himlo khopa anuta wangin Public Health Engineering PHE Department chuan tuyan pam theri lova PHE Minister Professor Lelni Loma chuan furwa tui tamlain tuida kholna thane turin Aizol mi puya cha PHE Minister hian Nimin Khan api sa thuthar thedar tu te akoma tlong tui anut na sata wangin meni somni pruksa ni somni panga zandar som pakhatle achan vevela chungin Greater Aizol Water Supply Scheme GAWSS Phase 1, 2 le 3 mangin tui pam the ani lo thu soya leimin wanga nu nge leivung pai wange ti kan la shelo tui thiang lim ele in tlak chu 5 NTU chinani a vo in chundar som pani khan tlong tui nut zong hi NTU zaria somruk le paliatling atia tui pam the hun tur soilok the ani lo thu soi furlai Mizoram in ro tu yadong thati so in lalni lo ma chuan furlaya tlong lui tui pam na har sat na thleng wanga tui ngei got tur chu kan nilawa furlaya ro tui kan don hi atam ema ada khol na kan nei mu man lawa wangin kan buai chin leivung pai konga kan film khuranga tui da khol na lama po chen kan la ka ngai ati Professor Lelni Loma chuan AMC building regulations sa Aizola in sa ten tui da khol na tur tui zem an siam ngei turani ti ani thu soin he regulation hi ani na ang tura kan ken ko angai takzet kan department malak na tur ni loma se mi pui ngong le kan mo ani awangin kan ngai pui mo a kan chantlan angai hle atia in sak chung changa sarkar ka shwai na te mi puin anzom atul thu soi Aizol khopuin furlaya tuinu awanga harsat na ato chin ti zia omnan thilchang shangan ruam man thu soin PHE Minister chuan reek tlambula tanluya rwatui khol na tur tui khwa siam na tur project kan duanga detailed project report po sarkar lai puya tumni ka thelu to project atana poi sangai atam tham awangin chengwai bel chezali chuang lai ani a sumhu na tur kan la humai lo kan la bo zui zelang atibok Nimin meini somni pasari chanudar ni vel khan Champhai district chung ngur khwa a chena in pakha chu Mexico pin atnol chevek he in hi pulal pek mo na in ni in Assam type ani a atnol tu Mexico phi Champhai le vai khotlang in kar atlan ni in kongpuya chak loading hel atum na lama kong chawa atlan chu zo lovin hnung zong in atol leta in hi atnol ta ni pupe kate in hi an sak zo hlimlot ni in cholkar ni chawan lalu a van ni thak takin Mexico pin atnol lai hian in nei tu te an omlova thile hliam an omlova ni in hi sakthar hlim cholkar ni che an lalu Nimin pya me ni somni paruk khan Aizol phun chunga pulal mangaya te in Assam type chu namdang khal chokin alo nol do bokani kha he ina hian mi panga chengin in nei tu pu mangaya te no pa in hliam an tuara ngai to omero an ni lo an fati pani chu mundanga anria chwa lai ni in atnol tel an fanau pangber po hi van nei thak takin analo hlawani tun thame ni somni pakhata Aizol zarkota Domino's door pan stepan naute thakhat mi velda tu chu police ten man to in thubuai siam sakani nuwa jela da luani stepan naute da tu hi naute nu nge ni a mi ina omni in hlo chu pakho save mai ani a afane na nen hian anin kopzui silo awanga ati ngai na shelo chuan mi charatan naute hi stepa ada ta topani Aizol police station duty te chuan me ni somni pakhat lai khan Domino's dora chang hian andor pan na stepa naute alo omringo thuan dunga police te chuan an naute charna mun hi pan ngalin da tu shat lo naute thakhat mi vel hi rang takin Aizol civil hospital an panpui ngala doctor ten achisel na din munan endik nuwa acha anti awangin child line nena an hlana ani hian mangai na indur tlanga anda vele tani tuna chuan Mizoram pona lo pakai to ila Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah chuan pahalgama firfiak beina athlen nuwa Kashmir huam chunga khwalzin te hip tu mun sang te are tak do ka wangin palak dan tur ngai to asoi hau tur Nimin Khan pahalgama cabinet meeting akaw tuntum hi JNK sarkar tharin summer capital Srinagar le winter capital Jammu lama
cabinet meeting ane na masaberania pahalgama meeting huai hothian khwalzin te tlo tam mun te tuai tharba ka henglai mun te tan inrin tok na asyam tharle abe sayani heba ka khwalzin te tan po tlo ahim tok ti lantir tumna pakhatani bok CM le cabinet member te hian pahalgama tourist stakeholder te po gomin khwalzin hip thei tura malak dan tur te an soi pui don ani firfya pol be na thlen nu hian JNK a khwalzin lu tan tlem pha le a hotel shang po in mi khwal thlen tur mu malan nei lo ni a soyani pahalgama meeting nei zawa vo in hian CM chuan Kashmir marlama om khovel shata lar sky resort omna galmar ka official meeting a kai shwai le don ani meeting a hian state chunga mi poimo tak cabinet minister te advisor to CM chief secretary department how to te civil and police official te po an telang Defense Minister Rajnath Singh chuan ramchung advanced medium combat aircraft AMCF fighter jet siamna tura poma he program hi industry partnership kaltlanga siamani ang China in Pakistan nena radar mu thelo stealth fighter jet pedon ti thom omeka ra India point ama ku chuak ngeya stealth aircraft siam tur hi apum vele ngala Defense Ministry in Ruahman asiama he program hi sarkar nuaya Aeronautical Development Agency ADA chuan kenko in fighter jet hi twin engine 5th generation military aircraft ni ang ramchunga firm ten amalin emo Thlipui niin emo hasiam na hi an thok theidona sarkar engkol farm po in tender hi an chang thei bokang private farm te teltir ve chungchang hi kumin march thla a defense committee a rela lo ni to a defense sector lamti changlun na turata na anti ani ramchunga fighter jet siam tu sarkar engkol Hindustan Aeronautics Limited HAL chuan 4.5 generation fighter jet light combat aircraft LCA job project asiam mek chu atikot lai rei to hlia mase hei hi US farm lamachunga jet engine anron thon muang wang ni in an soive thunga Defense Research and Development Organization DRDO po in India guchwak aircraft engine siam na athok me buka hei hi LCA Tejas fighter jet mantur ani Jharkhand Security Force ten Maoist Shwai Tulok top commander and kaplum Jharkhand Jigor le Palamu police thok donin operation an kalpui na nimin thole ni khan Maoist commander Tulsi Bhunia chu Palamu district an kapluma Injenilyam ta khan Maoist mi panhi ba ka Jharkhand Jan Mukti Parishad JJMP Shwai Tulok Shurya de Flora de chu ka hluman lo ni to bokani Maoist helpo shwai tu bhunya baga hian athui shwai pani nites iadaf aluman chengnoi som pangale Sanjay Godram aluman chengnoi som de chu thizi nga hian antel ni in Palamu police te chuan an tarlang Thotani khan Ladehar police chuan helpo mi le sa Manish Yadav luman chengnoi nga nei chu an ka hlum ba ka midang pakhadan man bokani police chuan intelligence lamachanga thu andon bo zuya be pui hi thla kan ni thun soya Nites Yadav le athui shwai te hian Hussainabad Mohammad Ganj le Haidarnagar Ramri Bora poi khoina lian tham thlen antung ti thu andona wangin Palamu police le Jharkhand Jigor de chu an che chuak ti antar langa anin beina hian ral thuam engem busatan mantel bokani Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif swan India ne na anin kar buaina sang chingfel tura in biak na nei tura anin pe thu soin Kashmir chungchang pa ka water treaty le insum don ton na te po soidun anin huam thu tarlang PM Sharif Irana zinin Iran President Masoud Pezeshkian ne na joint press conference an neya he thu hi soya kan buaina nei te chin filve kan du'a Kashmir le tui chungchang ti po in biak na mangin kan chen omram ne na buaina hi chin fil kan du'a insum don ton na le firfiak te dawle chungchang po soidun kan in pe ani ati Sharif Swan remna le muana om theinan India chu in biak na nei puyan du'a India po in hei hi adu takzat ani chuan an som na hi apom arin thu soi Pakistan Prime Minister chuan India ne na tu hnai an boina chungchanga Iran in athlo ba wanga lom thu soin rampani sipai te in be laya Iran Foreign Minister Abbas Araghchian Pakistan atlo chu alom hleti soin Sharif yan Iran ram shwai tulu bera an Supreme Leader Ayatollah Sayyid Khamenei amu chun zom donani ole khati zong khatun chu mata na Pholeng chin thar kan ron di chwa thei te chu ani e